bet yang ni ke jing shisha. Ke jingam Kristen, karon ke jingom, it's not a bed of roses, but it's a bed of thorns. Ke jingam Kristen kan day, ke jaga thia jong tiu pulang. Kali ke jaga thia jong kisha ki babon. Ki bathar ki batendong ya ke jingam ke jongi. Gospel jong bu Yohanes kal nama khandri kot belai wang ki semran ya kini kitir. Haka perthai pen mat ya ke jing jenja. Haka perthai pen mat ya ke jinge. Henry tolong slur nama ngala jok no mangai yang perthai. Sedang dah Jisu, syuaban sedang ke jingam ke batmai. Syuaban sedang ke sengi ke batmai, sedang dah Jisu Kristus. Start your new day with Jesus. Nanti kadang kita sama kita came and step. Kadang kita pering jongir kita came and step kita pun mau show you Jesus Christ. Apa pun tengi ya tarik show you kan ni. Ay baka pertaikan you Jesus nengi. Kejilong Kristen bersyakam kut tam lada penoptis. Mama, ikut. Kani nyong kari ke senjam ke beningkong. Kari ke fasted jom kejilong Kristen ke bersisha. Haba pidat penoptis kari ke fasted jom kejilong Kristen ke bersisha. Kalau perkat bahkan ni kalau ada lah, dia perlu dalam semuanya. Kadang ni kadang dia kejing sedang kejong kan. But the real Christian life kejing ke Kristen ke bersisha kejong apa jom. On so you iya ngah kejing, on so iya ngah berbiak kejing ke mana kasmi. On so iya ngah hakulkom keren ke bengi keren. Kalau Jesus orang, ya keketian barok, ya keketian barok, tiba mi nak kecentur kejong beriau, hendak nak ajing ken. Kalau Jesus orang kikam jengi barok, kebangi ngile, ngirapan yang men ajing ken, yang kemat tukris Jesus akawai kesni. Bukan bisyar ngi we. Tak tahu ya keketian kejong yang saya nangta ya kejong Kristen ke bersisha. Nak kikam kebangi ngile, nak keperkat keperdain, nak keperkat perdain jong ajong kin saya Kristen ke bersisha. Henry dan iya baru Jesus Kristus pada kini kau ingat minum bakla dalam ini. Tapi iya baru Jesus Kristus minum babi. You will never ever regret.